Umee maski. Ansiif kunoo kana. Malta ana akkata nuti malta ana ati yaarachu afgalabbatamte inga Ay, mine inga Raachuu yee bakka hanga adeebi'e. Wayne Oromo ansiif. nama tokko qofa galabbatamne haati qaadu akka sabaatti galabbatamne Ay raachuu, ay raachuu, ay raachuu. maal Ilma jechuun Oromoo si Oromo jedhanii. tiriidantiin kee raachuun kee akkamitti galabbatamti qoy wayi kolfiin askiriinii Bakka akkum kabajamnetti odoo baanee nu wayyaa adaraa hawwii koo Gurbasi galatoomii. wayyoo raachuu qaani si haa galabbatamu xalaanni kee haa galabbatamu Elsaa koo haa baanu. xalaanni kee haa galabbatamu akka galabbatamnetti hin galabbatnu antana didee Wai bayyeessu maskiin akka hin galabbatamne hin beeka bari maskiin dee warri teerkii Atiin bari ispoortii durumayyuu waan baratteef malee ani barsi galabbatu barbaadetii miti garuu ispoortii waan baratteef namni galabbatamuu kan kitan hedduu waan jaallatuuf malee. meerree qoy muular meerree maafaas hin dhufu. Ani naa wal dhabee jiraadha ol dhabnee jiraadha. Allah rabbi kiyyaa dhibbi lamna Six packii keetiin raachuu. Oh no. Ammaan Ishi warri filaaworii qabu nama battan. Waaqa maan tolchaa hundee ko ansiif ko maan isaan tolchaa waaqa. Oh my goodness. I love you guys waaqa. Oh my god. Dhiirri galabbatamuu Yaa waaqa. Yaa waaqa. yakkatu Yaa natti waaqa. dalagame. Hulattumatu filaaworii. Naa jiraadha waaqa. Kennaa ko naa jiraadha. Ulfaadha naa jiraadha. Martii galatuma. Wow. Share godhaa. Kenna. Yes, we did it. We are champion. Oh, hundeen taarikii bira keessee jira. Hundee koo. Raachuu koo My ookoo goodness, jettee surprise na tolchu waaqa. koomantii gochuu dhiisaa Thank you iskiriinii so qaxaqaxaa. much. Moomaa Allah jirra walirraa bara. fagaannee jirra. Oh, thank you. Uti bayi baqaa. Hundee Ayi koo. kana baqaa nan qaxaatu. Hundee koo naa jiraadhu. Macarrashaadhaan masanaabachaata. Wow, ansiif hundee. Akkamittan jabaadha. Elsaa qorra kanaan ayiskiriimiin hin ulfaatu. Rabbi jaalaan nama nu haa kennu. Gudi jalaa na baasuu jiran kunoo hundee ansiif na hiliileen as jalin jirti labsiin hin jira. Reestooraantii guutuu nam kaartaa waliin akka hin qalladdan isaan annami mootorii lammata raachuu gubbaattuuf. Raachuu akka sabaatti Na hilikoo. galabbatamne. Qallaali hin galabbatamne. Thank you naa jiraadhu. Bareedduu tiyya. Wow. Si dhumte har'a. Naayikoo. She's so honest. Katie, hi. Akkamiin. Ashtiiko naayilikoo. Dhiironni siraa achi jiru ati as ta'e naayilikoo. Dhiironni achi jiru Labsiin gurmaanii. immoo naannarratti immoo kedatiin facamudha. Hundee. Ammas bakka taammanyi ta'ee jira. Hundee happy birthday maaloo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Baga dhalattee foonaa. Ashuu dhalattee. Qabsoo hundee naas geessi galmaan ga'a. Allah rabbi kiyya Qabsoo biraa hundee na naas ga'ee fageessa galma. waaqannee Happy sodaadhe. happy birthday. Aniyya sodaadhe. Aniyya sodaadhe. Oh my goodness. Namni baaqaa maskii koo yeroo baay'ee bareedaa ture shi giftii koo qashtii koo baay'een si jaalladha baay'een si kabaja baay'ee fikiriin si qaba. Eessa kootu? Hundee koo mangistii ansiif boos koo naa jiraadha naa hilii sister obboleetti gaarii naa jiraadhu labsii Intinaadhaan happy birthday jenna bakka wajjin. keessumaa Hundeedhaan happy kabajaa fi birthday jennaanii keessummaa barsi. keenya yeroo hedduun argaanii Maskii girgirii faamilii guddaa ta'e jira labsiilleen qoy baachuu qoy happy birthday jenna shi. hin jettee sirbiif hundeef sirbiif. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy isa noo jedhu. Hundeen hin dhalate maaf boottadhatin hinde boo jirta barri. Isa warri katamaa intinii jenna maski. Isa warri boolee jira. Ariiwaan jedhan sana noo etta shi. No. Ashuu dhalattee. Oromeessitee. Isa kana sitti isa warra katamaala.
Ariwaan yeroon jedhu noo ettashi isa warra booliyaati baay'ee. Noo ettachiin booda iddoo yes jettu sittani mashi. Ishi. Isaaf jennashi. Qoy yeroo tokko namni 270 gubbaa jirtanii hundee happy birthday jedhaan yeroo tokko. Warra as jirtanis happy birthday jedhaani baga dhalate foonaa dhaqo. Labsiidhaan immoo labsii mangistii naa jedha. Labsii mangistii jedhaati. Labsii kootuuti comment godhe yeroo tokko. Labsii immoo follow naa godha. Labsii immoo yeroo tokko sirrii barbaadaman kiyyattanu. Labsuu yeroo tokko as kootuuti comment godhi ummanni follow siyaa godhu mangistii. Ummata 171 jira. Ummanni happy birthday kuno. Hundee ummanni si yaadannaqaa jira. Ummanni happy birthday Odo manki dhufe hundee manki odo dhufte happy birthday hundee jecha jechuu jiran kuno. Hundee happy birthday dubartoonni hundee si jaalana waan barbaade siif kennina. Hinde akkas jechaa hundee hin barbaada. Jaalana waan barbaade siif kennina kootu si jechaa. Hundee kootu fudhadhu. Marata maniin qabnis bucaan seer qabeessa. Hundee kootti mankee laallu garabbi hedduu gammada. Namni cufa jechuu jira. Happy birthday hundee kee. Ansiif koo. Ansifaan ammoo yeroo tokko. Ansifaan labsii. Dubartoonni tapha saaca'anii raachuu beekinaa jechaa. Kilabii Itoophiyaa fi Ingilizii. Bakka hin qalchuuf arabba haquutu. Baaqaamaa gochuu hin dandeenyu. I love you yoomiyyee koo bareeddu koo. Labsii. By the way har'a labsiin reestooraantii kaartaa qabu akkinaa bitee akkisan bittan barbaadadha. Reestooraantii guutuu mulu farnish dhikkata jechuudha. Akkamii yooritso intinaadhiin hundeedhaan yooritso jettu ani nan qalladee. Hundee maal Raachuu girgirii dhiisikaa. Girgirii malee dubbini. Dhiirotni maskii bira garmaamu karaa kamiin mootaa. Ugaatti ishee kanallee. Ugaa rabbi koomantiin tokko maal jedhama? Ila ugaa rabbi malee. Dhiirotni maskii biraa garmaamu karaa kamiin mootaa. Ugaa situ naa beeki. Situ naa beeki. Gooftaa koo himamii koo situ beeki. Dhiis waaqarraa kofalchiista. Waaqa akki daba sarpreez na tolchanii. Ani kabajdanii labsii hundumti keessan folonaa godha. Labsii boos garmaamu tola mangistii koo naa jiraadhu. Labsii hundumti kee aangoo koo fidiraachuu kenneera labsii modereetar taate tafoonaa dhaqu. Nama tokko irratti mokkori siltaanee yoo barbaade. Nama tokko blog godhuti mokkorodhu siltaan. Raachuu reefu mataan dhaabnee amma dabbiin kareefuyyuu waan hin deebiinii fi itti ulfaata. Inta wine maaf naa dabgooni diinaanis firaa. Labsi yemmuu karaa toksii godhi nama tokko irratti. Nama tokko blog godhiitii ilaale akka hojjetuuf akka nuti. Bonaa dhaqo yemmuu karaa toksii jedhu warraaduu. Siltaana kee argaagatuudha. Mataan akki dabana dhukkubuu jira. Hin ba'analleen hin forfadha. Kun siif ni xiqqaatan. Maal taate? Hundee kabajam dhugaa kabaj guddaa argadhu. Maskii koo yeroo gaariitu yeroo. Okay. በዛ ልክ ደግሞ የኦሮሞ መስፋፋት የሚባል የተማረው ነገርስ ኦሮሞዎች የኦሮሞ መስፋፋት የሚባል አንቺ እና የትዳር አጋርሽ ልጆች ታፈራላችሁ መጀመሪያ አንድ ቤት ውስጥ ትኖሩ ነበር ከዛ ልጆች ታፈራላችሁ የሰው ያልሆነ ነገር ላይ ሄዳችሁ ታርፋላችሁ ገባሽ ልጅሽ የፈለኩት ሰው ሲራባ አፈናቅሎ ማለት ሳይሆን Okay, so እየበዙ ሲመጡ እየተዋለዱ ሲመጡ ሌላ ቦታዎች ጋር እየሄዱ ሲያርፉ ነው የኦሮሞ መስፋፋት ተብሎ የተጻፈው ማለት ነው ኔጌቲቭሊ ነው የተጻፈው ግን ደግሞ ተፈጥሯዊ ነው መስፋፋቱ ተፈጥሯዊ ነው ማለት ሰው ያልሰፈረበት ቦታ ላይ ሄደሽ ተሰፍሪያለሽ አታፈናቂም ተፈናቀልኩ የሚል ብሄር አለ መስለኝም በኦሮሞ ምክንያቱም ራሱ ሰፊ ለም የሆነ ይበልጥም ደግሞ ለለማ የሚገባ መሬት አለውና Okay, one last thing. Tell me ስለ ዋቃ ዋቃ ማለት በብዙ ቃላት ይሄ ፈጣሪ የሚለውን ኮንሰፕት የሚገልጽ ስያሜ ነው ዋቃ ማለት ፈጣሪ ነው ዋቃ ማለት ጎድ ነው ጋር ነው
ዋቅ ማለት ክሬተር ነው ከዛ ውጪ ሌሎች ዋቃ ብሎ የሚገልጹት አገላለጽ ለጋድ ብሎ እግዚአብሔር ብሎ የሚገልጹት ለዋቃ ይሆናል ማለት ነው ሃይማኖታዊ አይደለም ከማህበረሰቡ ጋር ሃይማኖታዊም ሆነ ሁለንተናዊ የሆነ ቁርኝነት አለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ፈጣሪውን ዋቃ ብሎ ይጠራዋል ፈጣሪውን ብቻም ደግሞ ያመልከዋል ፈጣሪውን በፈጠራቸው ነገሮች ያመልከዋል በፈጠራቸው ነገሮች ተጠቅሞ እንጂ ፈጣሪ የፈጠረው ነገር አያመልክም ዋቄፈና የሚል እምነት አለው ቃሉ የሚባል በዴፊኒሽን የሆነ ዲፋይን በማድረግ ነው እንጂ የሆነ በማብራራት አይነት ነገር የሆነ ዲክሽነሪ አይነት ትርጓሜ ሰጥቶት ያለፉበት ብዬ ማስበው ይሄ ቃሉ ብትሆን ቃሉ ማለት ምን ማለት ነው ያለው ኢንተርሚዲየተር ነው ከፈጣሪና ከሰዎች መካከል ያለ አዋቂ ሰው ነው ብሎ ብቻ ነው የገለጸው እንደ ታሪክ ተመራማሪነታቸው ግን እንደ አስተማሪነታቸው ግን እንደ ካሪኩለም ቀራጭነታቸው ግን ከዛ ያለፈ ስለ ቃሉ ስለ ዋቃ ስለ አያንቱ ሊያስተምሩን ይገባ ነበር ምክንያቱም ይሄ ኢንዲጂኒየስ ናውሌጅ ስለሆነ ኢንዲጂኒየስ የሆነ ኮንትሪቢዩት የተደረገ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ማለት ነው ለአፍሪካ ለዓለምም የተበረከተ ስለሆነ የገዳ ስርዓትና የገዳ ስርዓት በየ8 አመቱ ይተላለፋል ምናምን ይላል ከዛ ያለፈ ነበር መማር የነበረብኝ አሁንም ቢሆን ከዛ ያለፈ ነው መማር ያለበት ትውልዱ ምክንያቱም የራሱ ነውና ሊያስቀጥለው ይገባልና ቁንጹል ብቻ ነው አስተምሮ ያለፉት ግን ስለ ዋቃ ካልሽ ዋቃ ማለት የኔ ፈጣሪ የሌላው ዓለም ሁሉ ፈጣሪ እንደሆነ ዋቃ ቶከቸ መቃኒባ አንድ ዋቃ ባለ ብዙ ሲያሜዎች ባለቤት በመቶዎች የሚቆጠሩ ማለት ነው እያለ ነው ኦሮሞ የሚገልጸው ስለዚህ አንቺ በትግረኛ መጠሪያው ካለ በትግረኛ የሚጠቀሰው አካል ዋቃ ነው በወላይተኛም በሃዲይኛም በሲዳምኛም በእግዚአብሔርም ከሆነ እንደዚሁ ዋቃ ብሎ ይጠራል ማለት ነው ለዚህም ነው አንድ ብቻውን ባለ ብዙ ስም ብሎ የሚጠራው እንጂ በዚህ ብቻ ነው መጠሪያው ብሎ አይተውም that makes sense thank you አንዴ መጨረሻውና ከዛ እኔም መውጣት አለብኝ ስለ ሪቻ እንድታብራራልኝ ፈልጌ ነው ማክበር ፈልጋለሁ ግን I don't know so this is totally እንደምን መጨረሻ ነው ብለናል no this is የመጨረሻ ብቻውት ፈልጋለሁ ከዛ I want to sleep ነፍሴ ጅናጸው ክለኪሴ ታታይኛ ለጀከራተ ያሉት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚለው ልበልልሽ ብዬ ነው ከዛው ዘፈን ውስጥ አሁን በደንብ እንትኑ አስረዳኝ እሬቻ አከብራለሁ ብዬ ነው የአርሲ ባሌውን የገዛሁት ግን የሚወስደኝ አልነበረም I need የሚወስደኝ ሰው አዘጋጅቻለሁ this year ግን I need to know ዋቃ አትበል ዋቀበል ብሎኛል አጠር አርገው ረዘም አታርገው ብሎኛል አንድ ታላቄ ዋቃ ሳይሆን ዋቃ ገራጉራቻ ዋቃ እና ዋቀዮ ነው ደግሞ ሌላ ማለት ዋቃ ይሄ እንዳልኩሽ ብዙ ሲያሜዎች ያሉት አንድ ዲቫይን ሩል ነው ግን ደግሞ ዋቀዮም እንለዋለን ኢሬቻ ማለት የምስጋና ፕሮግራም ነው ይሄ ቴንክስ ጊቪንግ ዴይ የሚባለው አይነት ማለት ነው የምስጋና okay that makes sense ያ የገባኝ ነው በደንብ እሺ ቴንክስ ጊቪንግ ዴይ ነው ብዙ አይነት የኢሬቻ ስርዓቶች አሉ ከብዙ አይነቶቹ ደግሞ ሁለት በዋናነት የሚጠቀሱ አሉ በአፋር ኦሮሞ ነው እንግዲህ ይሄ ክረምት ላይ የሚደረግና በጋ ላይ የበጋ መጀመሪያ ላይና የበጋ ማብቂያ ላይ የሚደረግ የክረምት መግቢያ ላይና የበጋ መግቢያ ላይ የሚደረግ አሁን መስከረም ላይ የምናከብረውና እስቲ ከዛ በስድስተኛው ወር ውስጥ ነው መሰለኝ የምናደርገው በተራራ ላይ የምናደርገው በወንዝ የምናደርግና በተራራ ላይ የምናደርግ ሁለት የምስጋና አሰጣጥ ፕሮግራሞች አሉን ኢሬቻ የምስጋና አሰጣጥ ነው ብዬሻለሁ ያለፈውን ክረምት ጨለማውን ክረምት ያሳለፍከን ፈጣሪ ለአሁኑ በጋ ለአሁኑ ብርሃን ስላደረስከን ምስጋና እናቀርብልሃለን ጭቃማውን ጊዜ ጨለማውን ጊዜ ዝናባማውን ጊዜ አሳልፈን ደግሞ ክረምቱ ሙሉ የለፋንበትን ክረምቱ ሙሉ የዘራነውን አጭደን ወደ ጎተራ አስገብተን እንበላ ዘንድ ፍቃድህን ስጠን እንደማለት ነው
አድርገህልናልና እናመሰግናለን መጪው ወቅቶችንም ደግሞ ቀሪ ጊዜያታችንን ደግሞ የተባረከ አድርገልን ብለው ከፈጣሪያቸው ጋር ቁርኝነታቸውን ስምምነታቸውን የሚያድሱበት ማለት ነው በየአመቱ ይሄ ዋናው የኢሬቻ መልካም ምንለው ወይንም ደግሞ በወንዝና በሐይቅ ዳር የሚደረጉ እርጥባማ በሆነ ጊዜ የሚደረግ ኢሬቻ መልካ ይባላል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው በበጋ ውስጥ የሚከበረው ኢሬቻ ቱሉ ይባላል ኢሬቻ ቱሉ ፀሐያማ ጊዜያት ዝናብ አልባ የሆኑ ጊዜያቶችን ወቅቶችን አሳልፈሽ ፀሐዩ በቅቶኛል ድርቁ በቅቶኛል አሁን ደግሞ ፀሐዩን ክረምት የዘራውትን እንድበላ እድሉን ሰጠኛልና አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ያሉት ቀሪ ጊዜያቴን ደግሞ ቀሪ ወቅቱን ደግሞ ለዚህ አመት ይሆን ዘንድ አርስበት ዘንድ ዝናብህን አዝንብልኝ ይላሉ ዘንቦ ሲያበቃ እናመሰግናለን ይላሉ እንደዚሁ ደግሞ አባርቶ ለረጅም ጊዜ ሲቆይ አዘንብልን ይያሉ ፈጣሪያቸውን ይማጸናሉ እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው ግን በክላንሽ የምታከብሪ ይሄ ቀረብ በቤተሰብ የምታከብሪ በግልሽ የምታከብሪው የኢሬቻ ፕሮግራሞች አሉ በዋናነት ግን እነዚህ ናቸው አሁን አብዛኛው የኦሮሞ ህዝብም የሚያውቀው ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦችና ስለ ኢሬቻ ስለ ኦሮሞ የሚያውቁ ብሔራት ወይንም ሰዎች የሚያውቁት የኢሬቻ መልካውን ወይንም ደግሞ ክረምት ላይ የሚደረገውን ነው የበጋ መግቢያ ላይ የሚደረገውን ኢሬቻ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የኦሮሞ ጠል የሆኑ ፖለቲካ አራማጆች የሚያሰራጩት ያሰት ዜና አለ ያሰት ወሬ አለ ያሰት ትምርት አስተምሮ አለ እሱም የባዕድ አምልኮ ነው የሚሉት ለሰይጣን አምልኮ የሚውል ነው ይላሉ ለግብር የሚውል ነው የሚባለው ግብር እርድ የምታደርጊው ስለተገናኘሽ ደስታሽን ለማካፈል ትበያለሽ ትጠጫለሽ ትደሰቻለሽ ትጨፍሪያለሽ ማንኛውም አይነት ሰርግም ለቅሶ ራሱ ሲደረግ እርድ ይከናወን የለ እንደዛ ታደርጊያለሽ ከዛ ውጪ ያሉት ግን ስም ማጥፋቶች ናቸው እንደዛ ይታሰብልን እንደዛ ይመዝገብልን እንደዛ ቢታወቅ የተሻለ ነው የሚሆነው የባዕድ የሚባለው ደግሞ አንቺ የራስሽ ሃይማኖት ቢኖርሽ ለግልሽ ላንቺ ባዕድ አይሆንም እኔ የራሴ ሃይማኖት ቢኖረኝ ለኔ ባዕድ አይሆንም እና ስም ለማጥፋት ሲባል እንዳውም አሁን አባገዳዎች ከተማ መስተዳድሮች ነው እንጂ ያቆሙት ልክ ኢሬቻ ሲደርስ ምን ያደርጋሉ ሄደው እዛ አካባቢ እርድ ይፈጽሙና አውቆ በቃ ማይመቹ ነገሮችን ያደርጋሉ ምን አንዳንድ የእምነት ተቋም ተቆርቋሪዎች ነን የሚሉ የኢሬቻን ስም ለማጥፋት የሚያስቡ ኢሬቻ እንዳይከበር የሚፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ሙለታ ባሊፍ ማልጀቴ ከዛ ውጪ ይሄ ሙሉ በሙሉ ከፈጣሪሽ ጋር ምስጋናሽን ይዘሽ ጸሎትሽን ይዘሽ ውዳሴሽን ይዘሽ የምትቀርቢበት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና የሚያስፈልግሽን ነገር ከፈጣሪሽ ጋር ታነጋግረሽ ወስደሽ የምትገቢበት ነው ብለን እናምናለን ኦሮሞም እንደዛው ሲያምን ነበረ ኦሮሞ ማያውቁ ሰዎች የሚሉት ነገሮች አሉ ግን እነሱ ሙሉ በሙሉ ሐሰት ናቸው ለማለት ወዳለሁ ዋቃ ማለት ፈጣሪ ነው ለማንኛውም ዋቃ ይባርክሽ አሜን ዋቃ ይባርክሽ ጥሩ ጊዜ አሳለፈን መሰለኝ ሳናውቀው በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው እኔ ነገሮችን ክሊር አድርጋለኛል ግልጽ ናቸው ከትምህርት ነው ያስረዳኝና አመሰግናለሁ መልካም መዳሪውንልሽ ሙሉ በሙሉ ዳኝ እንዳለልሽ ነንጃ ብቻ አገግሚ በቃን ከጉንፋን እንደ እኔ ፈጣሪ ማርሽ አለለም እንደታመመ ሰው አልታመምሽም አሳምኝ ራስሽን እንደዛ ብዬማ 2 ሳምንት እዚህ ምዛም መስል ይሄው አትሊስት አሞኛል ገመድ ላይ ያበደ ሰው ልትመስይ ትቻለሽ ግን ዝም ብለሽ ገመድ ላይ ኦኬ እሞክራለሁ ነገ በጣም ቀላሉ ስፖርት እሱ ነው ገመድ ስለዘይ በቃ ካልሆነ አስጨፍርሻለሁ ቀደም እንዳስጨፈርኩሽ ማለት ነው ላይቭ ገብተን ቻው ሰላሙኝ መልካም መዳር ታረጋም ጊዜ ወብሳዬ እንወዳለን እሺ ቻው
እሺ፣ እሺ። እኚህ